Nongeye kugwa ikaze muri aya makuru yacu, reka tuganire ku makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino cyane cyane mu binyamakuru byandika mu Rwanda. Umugabo w'umurenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge yamaze gutabwa muri yombi, arakekwaho ubujura, aho yajyaga abeshya abantu ngo bamutize telefone ahamagare gato agahita azitwara, ni ukuvuga izo telefone. Agana saa 8:30 zo kuri uyu wa kane tariki ya 18 Gashyantare 2021 nibwo uyu mugabo yafashwe na bamwe mu bamushinja kubiba. Hanyuma uyu mugabo akaba yafashwe n'umugore yari yibye telefone mu mpera z'umwaka ushize 2020, maze ahita ahamagara inzego z'umutekano zimuta muri yombi. Abamuzi bavuga ko iyo ashaka kwiba telefone abeshya umuntu ngo ayimutiza ahamagare gato, ni ukuvuga ko bipa, yamara kuyimuha agasa nkaho atari kumvikana n'uwo bari kuvugana, akigira hirya hanyuma agahita yiruka. Uwo mugabo rero akimara gufatwa, abaturage babwiye ikinyamakuru Igihe Akadomo ko bamucyandikira ku butaka bw'u Rwanda ko bishimiye ko yafashwe bitewe n'uko yari yarabajujubije. Hanyuma Karim Hassan yagize ati ni umujura ukomeye cyane, ubusanzwe yigira umuzunguzayi iyo yabuze uwo yiba. Iyo abonye usa nkaho rero urinjiji, arakwegera akagusaba ko umutiza telefone ngo abipe cyangwa se ahamagare, kuko aba afite udupapuro turiho za nimero, ugahita rero umutiza. Umugore rero mu by'ukuri utifuje ko amazina ye atangazwa, wahuruje daso, bagahita bafata uyu mugabo. Yabwiye Igihe Akadomo ko uyu mugabo hari n'ubwo yiba abantu telefone azibashikuje. Yagize ati tumufashe tumusanze mu isoko rya Kimisagara, telefone hashize amezi agera kuri 2 cyangwa se 3 ayinyibye. Ati yaraje atwereka ibintu yari arimo gucuruza nk'umuzunguzayi, noneho mu gihe twarimo turi kubireba yahise afata telefone ariruka, mukurikiye ndamubura. Ubu rero nibwo nongeye kumubona, ariko we ntiyanyibukaga, nibyo rero bitumye mpita mufata. Nubwo yafashwe, uyu mugabo we yakanye ibyo aregwa, n'abaturage avuga ko bari kumuhimbira. Yagize ati arabeshya kuko aravuga ngo namwibye telefone nyimucapuye, ubundi akavuga ko ari we wayimpaye. Aturumva ko twese rero dufitemo amanyanga. Uyu mugabo akimara gufatirwa mu isoko rya Kimisagara ahise ajyanwa kuri sitasiyo ya polisi ya Nyarugenge kugira ngo hakorwe iperereza ku byaha ashinjwa n'aba baturage byo kwiba amatelefone hirya no hino mu mujyi wa Kigali, cyangwa se akoresheje andi mayeri atandukanye. Gatunyure no mu karere ka Rubavu, abana bagera ku 1500 mu karere ka Rubavu baturuka mu miryango itishoboye bahawe amatungo 9120, basabwa kuyafata neza bakiteza imbere kuko inkunga zitazahora zitangwa. Hanyuma aya matungo bahawe arimo inka 19, inkoko 8613, intama 150, ihene 357 zirimo enye zo mu bwoko bw'izikamwa. Aya matungo bayahawe rero n'umuryango udaharanira inyungu Compassion International. Uyu muhango wo kuyatanga wabereye mu murenge wa Nyundo, aho ababyeyi aribo baje rero kuyafata mu izina ry'abana babo, ndetse bakaba bijeje ubuyobozi kuzafata neza aya matungo bahawe. Tuyivuge hose Pauline, nyuma yo guhabwa inkoko 3 n'intama, yavuze ko inkoko yahawe zizafasha abana be kongera imirire ibe bakiteza imbere ku buryo nta mwana we uzarwara bwaki. Hanyuma yagize ati ubu ngiye rero kubanza nzorore, nizirumbuka zizadufasha kwiyubaka. Ati umwana na barumuna be rero tibabone imyenda, ati mituweli barye amagi. Ati nta mwana wanjye uzarwara bwaki kubera ko bazajya babona amagi, ku buryo rero nubwo umushinga uhagarara ubu nta kibazo nahura nacyo kubera aya amatungo nahawe. Witwa Nzabarinda Thomas yashimye impano yahawe umwana we rero mu by'ukuri avuga ko izamufasha kwiteza imbere. Yagize ati ubu umushinga w'ubworozi nawutangiye, izi nkoko 3 bampaye ngiye rero kuzishakiraho iz'inyarwanda ku buryo rero arizo zizajya rero zirarira amagi. Ati nta gwingira rizaboneka iwanjye, nubwo umwana wanjye afite ubumuga bw'amaguru, ati nubwo kandi arimo kuvurwa imirire myiza izatuma akira vuba. Ati ndasaba rero bagenzi banjye kuzitaho, mu by'ukuri kuzitaho kuko zizabageza kure cyane. Witwa Niyonzima Elise ushinzwe imishinga ya Compassion Rwanda mu karere ka Rubavu yasabye rero ababyeyi bahawe amatungo kuyitaho biteganyiriza ejo hazaza, kuko abana babo batazahora bahabwa ubufasha. Bagize amatungo muzayafate neza kuko mutazahora muhetswe. Ati mugomba kwibaka aya matungo muhawe, muzayafate neza azororoke mwiteze imbere ku buryo bizajya bigaragarira buri wese ko hari aho mwigejeje mushoboye kwifasha, kuko rero tutazahora tubaha ibyo mubona igihe umwana rero azaba yakuze. Umuyobozi w'akarere ka Rubavu wungirije ushinzwe imibereho myiza Ishimwe Pacifique yasabye ababyeyi b'abana bahawe amatungo kwifashisha biteza imbere bakiha intego, ku buryo rero inkunga bahawe
zagira mu by'ukuri iherezo ryiza cyane. Hanyuma reka mbabwire ko Perezida Macron w'Ubufaransa yasabye Uburayi na Amerika kugenera Afurika 5% by'inkingo bifite. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yasabye ko Uburayi na Amerika bigira ingano y'inkingo za COVID-19 muzo bifite bigenera umugabane wa Afurika, aho ibikorwa byo gukingira iki cyorezo bikigenda bigura intege. Perezida Macron yavuze ko nibura iyi migabane igomba gutanga inkingo ziri hagati ya 3% na 5% nizo ifite zose. Ibi Perezida Macron yabigarutseho mu kiganiro agiranye n'ikinyamakuru cyo mu Bwongereza Financial Times. Yavuze ko kuba Uburayi na Amerika byagira inkingo bigenera Afurika bitahungabanya gahunda zo gukingira abaturage babo. Yagize ati koherezayo 3 cyangwa se 5% by'inkingo dufite mu bubiko muri Afurika ntabwo byagira ingaruka kuri gahunda zo gukingira imbere mu bihugu byacu. Turi mu nyungu z'Ubufaransa n'Abanyaburayi. Uyu munsi mfite abaturage bagenzi banjye barenga miliyoni 10 bafite imiryango hakurya y'inyanja ya Mediterane. Ati kuba rero ibihugu biteye imbere bikomeje kwikubira inkingo za COVID-19 ni ibintu bikunze kugarukwaho n'abayobozi bakomeye cyane ku isi, barimo umunyamabanga w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres n'umushumba Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis. Igikorwa cy'ibihugu biteye imbere kandi yerutse kugarukwaho na Perezida Paul Kagame mu kiganiro agiranye na televiziyo ya CNN, aho yavuze ko umugabane wa Afurika usa n'ubibagiranye urugendo rwo gukingira icyorezo cya COVID-19 mu gihe ibihugu byateye imbere byo bikataje. Ni amagambo y'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame aherutse kugarukaho mu kiganiro yagiranye n'umunyamakuru wa CNN witwa Quest. Nizere neza ko mu by'ukuri ibihugu niba bashyize mu bikorwa igihe gahunda yasabwe na Perezida w'igihugu cy'Ubufaransa, kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi, byaba ari ibintu byiza ku banyafurika n'umugabane wa Afurika muri rusange. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko kuwa 20 Gashyantare 2021 muri Guinea hazaba hamaze kugezwa inkingo 11,000 za Ebola zifashishwa mu guhangana n'iyi ndwara yongeye kubura muri iki gihugu. OMS yatanze izi nkingo nyuma y'aho Minisiteri y'Ubuzima muri Guinea itangaje ko abantu 4 bishwe n'indwara ifite ibimenyetso nk'ibya Ebola, ndetse iki gihugu kigahita gitangaza ko yongeye kuhagaragara. Umuyobozi wa OMS ku mugabane wa Afurika Matshidiso Moeti ku itariki ya 18 Gashyantare yavuze ko inkingo 11,000 biteganyijwe ko zizatangwa zivuye mu Busuwisi, mu gihe izindi 8,600 biteganyijwe ko zizava muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avugana n'itangazamakuru umujyanama mukuru wa Minisiteri y'Ubuzima muri Guinea Mohamed Lamine Yansan yavuze ko inkingo nizigera mu gihugu zizahita zitangwa. Guinea ku itariki ya 14 Gashyantare nibwo rero yatangaje ko Ebola yibasiye igihugu nyuma y'uko abantu 7 barwaye bagaragaza ibimenyetso byayo birimo kuruka, guhitwa nyuma yo kwitabira ikiriyo cyo gushyingura mu gace ka Gweka hafi y'umupaka na Liberia. Kugeza ubu abantu 5 nibo bishwe na Ebola. Abayobozi batandukanye ndetse n'imiryango mpuzamahanga yatangiye gutegura uburyo bwo gufasha Guinea mu rwego rwo kwirinda ikwirakwira ry'icyorezo cya Ebola. Minisitiri Moeti yatangaje ko nibura mu mpera z'ukwezi inzobere zirenga 100 zizazaba zageze muri iki gihugu gutanga ubufasha. Guinea yaherukaga kwibasirwa na Ebola mu mwaka wa 2013 aho yamaze imyaka igera kuri 3. Ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika birimo Guinea, Liberia, Sierra Leone byakunze kwibasirwa cyane Ebola aho yishe abagera ku 11,300. Reka duce no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haravugwa inkingi y'amayobera. Iyi nkingi rero ngo ikaba yamaze gutwikwa nk'uko bikomeza kujya bitangazwa. Inkingi y'icyuma yari yagaragaye bitazwi inkomoko yayo mu mahuriro y'imihanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yashenywe n'abaturage bagize ubwoba ko batazi aho yavuye. Nenda bice ku masonga nk'itangura sentare ya gisirikare muri Uganda yarayihanye abasirikare 7 bakubise amenyesha makuru bari kurondera makuru ahakorera ishiramwe mpuzamakungu ONU i Kampala, aho umunyepolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Uganda Bobi Wine yari gutanga ikirego kuwa gatatu. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Ignatius Bahizi akoresha ijwi Amerika i Kampala muri Uganda. Guhana abasirikare byaje nyuma yo gusaba imbabazi abanyamakuru byakozwe n'umugaba w'ingabo General David Muhozi mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, akagaye imyifatire mibi y'abasirikare bahohoteye abanyamakuru bari mu kazi kabo. Ibyo byaraye bibaye ku muhanda ugana ku kigo cy'umuryango w'abibumbye cyita ku burenganzira bwa kiremwa muntu mu mujyi wa Kampala. Abanyamakuru bagera ku 10 barakubiswe abandi barakomereka. Uwo mukuru w'igisirikare yabwiye abanyamakuru ko abasirikare bakoze ubwo bugizi bwa nabi babikoze ku giti cyabo, yemeza ko bagiye guhanwa by'intangarugero kugira ngo bazabere urugero bagenzi babo. That incident is regrettable and I want to take this opportunity to extend my apologies
ibyabaye birababaje cyane, reka mfatireho aka kanya nsabe imbabazi abanyamakuru bahohotewe. Ibyakozwe n'abo basirikare bacu ntabwo bari babitumwe kandi ntabwo byemewe mu muco w'igisirikare cyacu. Igisirikare cya UPDF kizi neza inyungu iri mu bufatanye bwacyo hamwe n'abanyamakuru. Ntabwo ari twe rero dushobora kubangamira abanyamakuru mu buryo bunyuranyije n'amategeko. In an illegitimate way. Umugaba w'ingabo yanavuze ko hagiye kubaho inama n'amashirahamwe y'abanyamakuru mu gihugu hamwe n'inzego zishinzwe umutekano kugira ngo bashakire hamwe uburyo impande zombi zakora akazi zidashamiranye. Nyuma y'amasaha make umukuru w'igisirikare amaze kuvugana n'abanyamakuru, urukiko rw'ibanze rwa gisirikare rwahise ruburanisha abo basirikare 7 barashinjwa ibyaha birimo imyifatire mibi inyuranyije n'umuco hamwe n'amahame b'igisirikare cya Uganda. Abo basirikare uko ari 7 bakatiwe ibihano byo gufungwa hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 3. Umukuru w'urukiko rwa gisirikare Lieutenant Colonel Guy Mpandwa yavuze ko ibi bihano bigomba kwibutsa abasirikare bose ko bakwiye kwifata neza mu kazi kabo no kubahiriza uburenganzira bwa kiremwa muntu buri gihe bari ku kazi. Nyamara ariko ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu gihugu rivuga ko bimaze kuba ibintu bisanzwe ko inzego zishinzwe umutekano zihonyora uburenganzira bw'abanyamakuru nyuma zigasaba imbabazi ariko ntihagire igihinduka. Basabye ko hafatwa izindi ngamba zizatuma leta ihagarika burundu ibikorwa by'abashinzwe umutekano ku banyamakuru nk'uko bwana Stephen Ouma Bwire, umunyamabanga w'umuryango w'abanyamakuru Uganda Journalists Union, yatangarije ijwi rya Amerika. We think that these actions are only aimed at intimidating the journalists. Ati twibaza ko ibi bikorwa by'abasirikare bigendereye gutinyisha abanyamakuru no kuburizamo ubwisanzure bw'itangazamakuru muri iki gihugu. Igisirikare cyasabye imbabazi ariko icyo ntacyo bitanga kuko ni ibisanzwe. Barasaba imbabazi buri gihe ariko ntihagire igihinduka. Twe nk'ishyirahamwe turateganya gusaba abanyamakuru bose guhagarika gutara amakuru y'ibikorwa bya leta byose kugeza ubwo leta ishizeho uburyo bwo kurinda abanyamakuru bidasubirwaho no kubacungira umutekano. Bamwe mu bashinzwe umutekano mu gihugu badushiraho iterabwoba ryinshi bavuga ko twabaye abavugizi b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko ntabwo ariko bimeze. Twe nk'abanyamakuru reka tubibutse ko icyo dushinzwe ari ugutara amakuru ayo ari yo yose tudafite uruhande tubogamiye. Ishyirahamwe ry'abanyamakuru muri Afurika naryo ryunganiye iryo muri Uganda mu kwamagana ibikorwa byo guhohotera abanyamakuru bari ku kazi kabo. Mu itangazo basohoye basabye Perezida Museveni guhagarika ibikorwa byose byo kubangamira uburenganzira bwa kiremwa muntu muri Uganda hamwe n'ubw'abanyamakuru byatangiye kugaragara cyane mu matora aherutse mu gihugu. Basabye leta kubahiriza amategeko ya Uganda arengera ubwisanzure bw'itangazamakuru. Nibutse ko atari ubwa mbere uburenganzira bw'abanyamakuru buhohotewe mu gihugu. Uganda yari isanzwe izwi nka kimwe mu bihugu bya mbere mu korohereza akazi abanyamakuru no gukorera mu bwisanzure muri Afurika, ariko ibimaze iminsi biba bitanga ishusho y'uko abanyamakuru mu gihugu babangamiwe cyane.